umkhulu ngibona you are a funny character and abantu bokubhekile kune comedy ehambayo and zonke lezi ezimfishane yala balukutshela ukuthi hey labo short men laba it's either bane anger or bastoti too much busy ngento ze crime bewenzani bomeja ngani yini into bozenza because bekukudala bowenzani bontshontsha imoto bowenzani kahle mina bengitshontsha imoto bengikwatisa ilento yamabhunu engamleni esingamleni uthola ikari zamabhunu zonke ezifresh esingamleni bonke lokushini eyihleze lokushini igrab ikari zabutata zikho emgangathweni oright yabo hayi man madoda mina ngizothatha ikari le drop-in ethe lokushini ya mangihamba ngayo bengidelela mfethu bengisho ukuthi ayadelela leyo ngithola inamaphayiphi ayithula ngasimuva mangithi lapha ku number 1 ithi number 2 ikari la khona lincanyana number 2 ishayitayira number 3 ishayitayira ngithi half flash insho ngithi asihamba ke majita usawunda njengodrama ngithi asihamba ke manje ubani ufuna ukukhuluma bathule bonke la emotweni babestel ngicontrol bewengithelwe ngakhona induku ngidane ngiyaxolisela nali kade limnyama black cat skithi khat lana ngiphethe inumber lana ishubolo lana iwenzani manje Dallas lana mase mfana ngiyasabonisa sifundisa ukuthi siyakumadanga straight yebo beka ngikhipani iza kukhipha hayi Dallas mangiyamba manje la siyobozwa la yayibona ukuthi ifakeni ngithi crocodile iza kuthi nami makube endleleni yami sengifuna ukuhamba ngiza kuthi ngale yami asikhulume ngobuthakathi Dallas ejele because abantu bayaloyana blind ibhari bayithole ihlangahlangene we lockdown yasedanyaneni ikwenza ukuthi ube njani mfethu uba wild lo uba wild le operation vala because ngisuke ngitshele abantu ukuthi bayasaba ukuhamba nangu ungaphandle mina ngeke ngaba ngaphandle izishafa ingubo ejele ngizobavulela ukuthi mangifunde eBhayibhelini bathi wavula ulwandle Red Sea wayivula abantwana baka-Israyeli bandlu ngithi my lord ungahlula ulomnyango wensimbi if uNkulunkulu wami ophilayo lo ngimthandazayo open up this door mangazifeyintisa manje khotlho uthi uzifeyintisa bazokhipha la bathi isibhedlela amafika esibhedlela wenze ngathi ubholile bathi George le ngeke sitoilet mangibuya ngizwisa amajita yazi kubafana ngapha ngiphethe ino yayibona ino sengifaka ino la uma lamathe ino lawo thank you chief nanguwile baze bavule ngithi ngumavula kuvalile ningilwisile wathiwa ukhathi episode nga40 something minutes number 2 umadala kusuwakho wethu wena uyathanda ukwenza le podcast yakho ngathi bafethu ngizwile osho basanekile lapha sweep iphenti la ka my sister la ka mede abuye nalo iphenti la ka my sister kwenziwani ke manje mawufika lapha aba receive le penti benzani kahle kahle istory sawo kumele benzeni ngayo le penti no balicashisa ukuthi iboshwa zilibele zilibamba izinye zilinuka awunuka lapha hayi kuthiwa hayi faka phathala phela uyazi angeke uluke nami ngeke ngalithatha ngathatha ngiyopaka nalo lapha ngathi mangithe ngalibeka la phezulu baka amapeks wami engaliwele ke ngijela lapha ake ashada mafuse ashile into yozangaphandle mina ngithi 90 siyaziyo ihlala la yabona manje ngibukele le page ihlala lapha Dallas uthini ispash phela ifuzwa kheli ibidlile hayi noma lapha bona isivalo sebhidlile ubukele bona manje ibidlile yapheka madoda 90 basinishe yona la yamfanele ngale beret uDallas eJonas Gwangwa uDallas